Haga jingle kai CFA Nation Cup third place hapeng ke India Persia ke Oman. Haba pai syang ke jingle kai ke India kala khur ke nam chop. Hadin bagalala abad pelim ya ke Oman haga penalti shootout dan laila ar. Haga jingle kai ke Rung World Cup na Dewbah Europe hapeng ke Kosovo Persia ke Sweden. Haga ke jingle kai hapeng ke Belarus Persia ke Scotland. Haba pai syang ke jingle kai ke Scotland kala khur ke nam chop. Hadin bagalala abad pelim ya ke Belarus da ar lanot. Haga jingle kai hapeng ke Switzerland Persia ke Slovenia. Haga ke jingle kai ke Switzerland kala khor ke nam chop adin bakalala ban pelim ya ke Slovenia da lailanot. Haga jingle kai hapeng ke Croatia Persia ke Montenegro. Haba pai syang ke jingle kai Rung Modric ke Croatia kala khor ke nam chop adin bakalala ban pelim sup ya ke Montenegro hadu saulanot. Haga jingle kai hapeng ke Greece Persia ke Denmark. Haga ke jingle kai ke Denmark kala khor ke nam chop adin bakalala ban pelim ya ke Greece dan lailanot. Hagway par ke jingle kai hapeng ke Israel Persia ke Italy. Haba pai syang ke jingle kai kalong ke jingle kai ke Maria Khaj Henry Hashwa ban kot ke jingle kai kata ke menit ke kendai pel plus iway ke Italy kala yo ban tiap ya ke gol penjop leng bau tonali baleng bagan ke gol ke Italy kala la ban pelim ya ke Israel da san lasau. Haga jingle kai ke Rung World Cup na Dewbah Afrika peringkat Ghana Persia ke Mali. Haga ke jingle kai ke Ghana kala khur ke nam job adin bagalala abad pelim ya ke Mali da shikulanat baleng bagan ke jing job ke Ghana ke nang jan moni orung sya ke World Cup arah jar ar penreu. Haga jingle kai peringkat Tunisia Persia ke Equatorial Guinea. Haba pai sya ke jingle kai ke Tunisia kala khur ke nam job adin bagalala abad pelim ya ke Equatorial Guinea da shikulanot badia ke shigol ya ban tiap ashwa ban kot ke jingle kai kata ke menit ke kendai pel plus sau baleng bagan ke jing job ke Tunisia kala yo ban rung lupa sya ke World Cup arah jar ar penreu na Dewbah Afrika. Hagway par ke jingle kai hapeng ke Zambia Persia ke Morocco. Haga ke jingle kai ke Rung Hakimi ke Morocco kala khur ke nam job adin bagalala abad pelim ya ke Zambia da arlanot baleng bagan ke jing job ke Morocco ke balai poisyadu ke semi final ke World Cup paladep kala yo ban rung lupa sya ke World Cup arah jar ar penreu.